Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamadan SNCC kalalong kala ado hagalumpung yelekay under 20 4th Division Football League arajar arpusaw. Kabala penya daga Shillong Sports Association hadin bakalala ban penlem no yaga Renja Sports Club da arko le iway. Haga jingi kun final kabalalong haga arpusaw tarik unailar arajar arpusaw hamadan first ground polo. Kini kenam job jong kamadan kalawan urlong lingba ki cool bala thep do Jason T Malsam tulanga ubala thep ha ka minute ka basaw puwe baru perman bha lingdo ubala thep ka minute ka basaw pupra kat baga Renja akala ban penpai kala shikul lingba usam borlang jerwa ubala thep ka minute ka bahendre fulai ti kumta kamadan lembat ka Renja kila keu kerdan syaka third division ha ka bakinyo panyashim bentana do usnam ban 1 Yaki khusna magni ka skila samno president ka sunjuk uba bante dor lingdo harangkat ka jingdan lang uba B dingdo uba SS rapthap ki bolong ki secretary barim lembat ki wei ki prada khot jong kani ka sunjuk hang ne nam daga jumtu kejong pi social menyetu ba nolor ki current council member nidan ba board ibulong ex-executive badru balabat teng ke hambai president of Shillong Sports Association iba dala ban kesi ban pensai yakni ke tournament kejongi bad ilong weiru una kiba riurang ba ibla sinyal yak football la kubli sibon ba board